apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaumay kamat, Mari Melanie. Kaya't ko ti makiin-istoryakan ka, Mari Roda. Ang kaslabi si kamat gayam. Ado nga mintisimang pat alakok, Mare. Masapul ang mairipak manen. Naimbag ka pa'y, Mare, at da negosyo. Sana kas kanya. Ay katrugyam maten ti ag negosyo, Mare. Awan mat nga rod pagpuunan, Mare. No kayat mo, di agresel ka pa'y laang kadagiti lakok, Mare. Siya kun ti agpuunan para kan ka. Kasano, Mare? Ipos mo dagiti lakok. Agnayon ka laang numano ti kayat po aganan siyam. No adda ti buyer mo, umay ka mga lait istak dito'y balay. Ay nawaw, awan mat laang ti bayad ko ken ka, Mare. Di mat imbagakan ka asya kun ti agpuunan, irimit mon tulat ta ti puunan kanyak no makabayad ti customer mo, Mare. Mabalen, Mare? Okay laang nga rod ken ka? Una, basta irimit mo adagos ti puunan kanyak. Alaam laang ti ganan siyam. 2 to 3 days kasjay. Tapno adamot igatang ko ay it is tax. At dalabiit papanak, nanang. Naa, di ka matatao dito'y balay si Kamilanay. Pagkwartaan day to'y nanang. Da kayo kat di mo. Amangan mo no illegal day ta. Ay nawaw, saan nga illegal day to'y nanang? 101% legal a pagkwartaan. Mala, mapangkaa ngam agawid kantong maladagaws. Un ka di, danag yun aya. Huwag gayam, idagas mo ti bayad ti order ko kin antimbibang. Di mo liplipatan, takasapulan na day ti akwarta. Naimbaga bigat mo, Mari Roda. Kastamat ken ka, Mare. Kumusta ngayon? Adamot lang nag-order ken ka. Adda, Mare, iso nga imayak tamangalaak iti beauty products anakom. Anya a beauty products ti alaam, Mare? At titilistaan, Mare. Ay nawaw, nagadun, Mare. Un nga rod, Mare. Kalugaran tayo ti Dadduma. Jay Dadduma, taga-kabangibang a barangay. Di sika, ti mangi-deliver iti babalay da, Mare. Jay Dadduma laang, Mare. Ti Dadduma, ipauit ko ken lakay tasyo. Tulungan nakman nga rod amangi karton, Mare. Sikan tumot ti makaam mo amangi ripak. Un, Mare, awan parikot dita. 2 to 3 days remit, Mare. Kaya't asawan day ta, irimit mo ti puunan ti inalam a beauty products inton Sabado, Mare. Un, Mare, di ka madanagan. Irimit ko matlaang apaman a maalak ti bayad na. Agasim da dya pinagkat ni kumarin bakit? Di dakil mo tayo sales mo itang aldaw. Di na pa'y binayadan ti stocks nga inala na lakay. Ay nawaw, impautang mo. Wun, siya kun ti agpuunan para kinkwana, tawan kanumot pagpuunan na lakay. Irimit nan tulaangan ti puunan no makabayad dagiti customer na. Ne, kita bakit? Kumarik mat day jay lakay. Oray kumaray no kwarta ti saritaan. Awan lat amok. Ado dagiti nakautang dita, anarasaw tingiwat da no panagsisingiran. Oray tupay kabagyan no panagsisingiran. Agbaling ka dakas iti imatang da. Ay nawaw, anya nga ita na ikarton nga inyawid mo, mila ni anak ka. Beauty products, nanang. An-anwam na kita? Ilako ka. Daytoy tibagbaga kada kayo aligal a pagkwartaan, nanang. Naimbag man, taada nagpuunam. Ni Mari Roda ti agpuunan para kanya. Agnayo naklaang itibasit tapno adaganan siya. No agbayad dagiti customer ko, irimit ko ti puunan ni Mari Roda.
Ay ke mayak nga rod ano kasta. Saan amasapol ang mangirwar ka iti kwarta? Una, nanang. Saan ko aparikot ti puunan, tadamot ni Mari Roda. Ala, panawan kayo pa'y. Taipak ko dagiti order nga ipawit ko ken lakay Tasyo inton agsapa. Adaman ipawit ko, tata. Adat ipawit mo, Milanay. Ipawit ko man dagiti order da. Dahito laang, 5 nga order da ta. asino timang sabat. Naisurat tinagan ken address dita. Kitain nyo latan. Di talo, pakidagas ijay balay ti customer ko. Di dua, sabtun da ijay paradaan. Ay nawaw, dak kabisado ti balay da. Na, isungarod nga insurat ko iti plastik tapno makita yung. Diyan mo mamula kita. Ay sinalbag! Mano atawanan a driver kayo? Ngam ibagayo pa'y lang, adiyo ammo. Anyan? Kas makita sa bali mo ngamin ti lugar da. Tapno awan pare ka, ibagamlaangan nga orayin da kaya kalsada. Ay nagsimplya na ba nang diyo pa'y maaramid mo? Ay nawaw. Aywan gayam, saan anabayadan day tamaysa? Singirim to, taalaag to ken ka. Ah. Kita ta saan ko akwarta day ta? Amangan kunak numaragrag mo. Ay sinalitkit di, makapa-stress ti agpawit iti dayjay alakay Tasyo. Apay ni Tasyo. May samot asaan ama kaawawat nanang. Di nakit di kanu ammo no sa dino ti pangibatyan na. Naisurat lang aruden ti address iti plastic. Ay nawaw. Ibagam ngamin kadagiti customer mo Ta isurat ti mapanmang sabat iti order da. Nariga mo pima no ni Tasyo pay laang ti mangidanon iti balay da. Igid nga rod ti kalsada ti balay dagi jay nanang. Ay uray pay. Rumbeng na laang ang mapanda sa batan iti kalsada. Nang raw na kat saan mo nga amo di tao ti balay da. Pinagbalin mo piman a delivery rider di tao. Ay talaga kit di asadot de di alakay ang. Nag-driver pay lang mga road no kasta malagayam. Salit kit di. Tangiwat mo man. Narasaw launay may. Hello Mare. Hello Mare, adda ka di pa'y sabon apang papu daw dita. Adda Mare. Rejuvenating set ngay Mare. Ado pa'y? Adda pa'y Mare. Umayak inton madamdama Mare. Adda man ang tinagorder kanya. Umay kalata Asino ti mawag bakit? Ni Mare Melanie. Mga laman ni tilakaw. Wun lakay. Ay nawaw. Ti ko nam kanya kat awan pa'y inrimit na king ka. Awan pa'y nga rud lakay. 2 to 3 days ti saritaan me. Ngam nalipatan nan samutan. Ay, awan, malugi ka lukas na. Singirim pa yung umuna. Wun lakay. Ipalawag mo kin kwa na akasapulam, tipunam. Tapno damanin may gatang itila ko yo. Maawatan namat siguro lakay. Kapilitan Saan mo't amabalin nga iso ti masurot, no kaano nga irimit na tipuunan. Kit kwarta mo't day dyan. Agyaman kit di tas sikat agpupuunan para ken kwa na. Mairanrano ti kwartata. Adda akmanan Mari Roda. Agtugaw ka Mare. Kumusta ngay? Ada ka diti mairimit mo? Ay ikwa Mare. Imayak ta mangala ako mamanan itilakom. Awan pa'y ti mairimit ko ita Mare. Ay nawaw. Apay ngay nga awan? Awan tawan pa'y matinagbayad. Saan amabalin ti kasta Mare? 2 to 3 days ti saritaan ta. Awan pa'y nga rod Mare. Pasensya kan Mare. Ngam sa anak nga agi-release iti produkto, aging adi mo mairimit ti puunan ko abinulod mo Mare. Ay una yan. Grabe ka mat. Kasano dagiti customer ko no kasta lang. Ta, basol ko pa ita. Ti kanyak laeng kat bayadam ti umuna nga inutang mo. Sakbay a pautangan ka manen. Si kalangaruden ti nairanod iti kwartami. Kasta pay lang ti panagsasaom. Kagurak man ti tao kasta. Ay, sinalbagkit di day aroda. Awan ba't ti daddo mga ibagam no di sinalbag. Makapasurun nga rod nanang. Tiyan ya. Sayang dagiti order. Saan kon ama ipawit, tadi maten mangted ti animal.
Naa, animal kun kunamitten iti kumarem. Puno nanang, animal kan gagaday di aroda. Pangaasi ba? Tepulam tangiwat mo no awan tinasaya at ngay bagam. Apay kumakat puno ti bagbagak. Saan anasaya at tikasta pa nagsasauma? Idisikat yak kasapulan, agin sisingpet ka kanubag. Itatasaan ka na pagustuhan, dakas tirumrumwar itingiwat mo. Adaman ipawit ko, Tata Tasyo? Ay una, sino timang sabat? Tisigod a buyer ko, Tata. Urayan na kano ije paradaan? Aguray ka. At dati madlaw ko kin ka Naliday ka ita. Masikuranak nga rod iti kumarik, Tata. Ni Melanie ka day? Huwag. Saan ko lang nga intet ti kayat na, tapulos mo't nga awan ti inrimit na akwarta. Kastakit din ti ungat na kanyak. Ay nawaw. Nangalaan na mo ti puskol ti rupa. Sa bagay. Madimod lang ti panagsasauran o kasta kasarsarita na. Awan ti respeto na iti para na tao. Talagaan na rasaw tingiwat na, Tata. Maatitude kat isulang arudon ti mairanranod. Aguray ka. Sika ka di ti pangalalaan na iti beauty products nga ilaklako na. Wun, Tata. Siyak ti nangiruruar iti puunan tapno saan amarigatan. Ngam di na amo ti mangirimit. Kanayon nga irason na asaan pa nagbayad dagiti customer na. Asan na nagbayad dagiti customer na adamot piman intedra bayad. Anya? Wow! Siyak mo't lang ti pangipaw-pawitan na iti bayad. Iso nga mo. Anya pa lang aramidam dito balay si Karoda. Ay nawaw, umayak agsingir Ipilit mo matikayat mo. Awan ko naklang arudan. Ay sinalbag talaga. Di ka makauawat mo. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Narasaw tangiwat mo. Agbayad ka kititap numalpasan. Naibaga ni Tata Tasyo ang nagbayad dagiti customer mo. Ay may samat day Tasyo. Manakibiyang. Aglablabos ka na. Saan mat amabalin adi mo isubli ti puunan a binulod mo? Saan asyak ti pagpungpung tutam? Makauray ka. Saan ko atagi kwal day akwarta? Gaga. Sika ti gaga. Di mo man ipasa kanyak ti ugaling. Unay kan. Bastos launay tangiwat mo si Camila nay. Asino ti saan amauman ukas talang nanang? Sika ti ada atraso na. Sika kumati makisarita anasaya at Kano pagtutulungan ka kon? Agraman day di anak kay Tasyo. Pabida mo. Kaya mun siya matadae taktangiwat mo. Ninanang mo. Bakbak yan ka kakastapay lang ti kapanunutam. Nagalas man milalay. Nagalas latta no nagalas. Anya kumaita. Ay, pakawan na papaw. Talaga natangsit day ta Melanie. Apay ka di ba kay? Nagalas ti panagsasauna. Na-attitude launay. Nalipatan nan samot ang nairanod iti kwartata. Anya? Nalabos day ta babae. Isu ti ada atraso na nga magintuturad. Idi isu ti agkasapulan iti tulong. Hapaw, nakasingsingpad. Ita nga agsingirak. Awanan, siyak pa'y kitdit agbalin adakas. Kung naktupay ka bakit? Oray gayam mo no panagsisingirin. No kwarta ti pagsasaritaan, rumwar ti kinasairo da. Ipus ko man kit di iti Facebook. Marmarwam day ta babae. Kita kat oray iti chat. Nagado ti dakas asauna. Laglag, sinalit, sinalbag, gaga, kinumplito na lakay. Talaga gayam asyak ti kalabanan day di aroda. Apay manag. Ha? Inpus nakit din ti animal iti Facebook. Nauma siguro king ka Ayan ti wallet ko, tabayadak ti puunan ngay bagbagana. Ada magayam kwartam. Ewan na, saan nga umanay ta kwarta apang ibabainan na kanya? Kita ang ti kapsyon na nanang, No asino tinairanod, isupay tinarasaw tingiwat na. Kuna nakit din iti post na. Apay, paglibakam. Pudno mo piman ana iranod ka iti kwarta na. Isu adi ka man agin didi ammo dita.
agbayad dagiti lakom. Naa, Saan nga umanay data apang ibabay ng kanya? asino ti saan ang maasar kat madititabas ta dilam? Kabaulam mo't lagayam ti agbayad. No apay inuray mo pay lang na punwanak. No nakisarita ka kumaan na saya at kanyak, di mayat kuma. Ngam saan mo't tabastos kamat nga agsasao. Di mo namnamaan nga agreselak pa'y itilakom. Ay wala, may mayat pay. Tapno saan nga isupay apaka-estresak. Ipadas mo mat ti agpuunan tapno ammom ti rigat na. Si kalangarudon ti nairanod, si kapay laang ti adaganas ng agkasta-kasta. Ay, sayang dagiti orders nanang. Anya nga ro ti maaramidam, inapam tumit ti tao amang tultulong keng ka. Anya nga ita. Kasano nga rudan dayta? Ipadas mo ti agpuunan tapno ammom ti rigat na. Pangala ako maiti kwarta ngay. Makitam, narigat ti mangirwar iti puunan. Sigurado asaan kan apautangan ni Ruda kalpasan ti inaramid mo. Pagadalam dayta na pasamak anak kau. Inton sumaranaw, di ka agdarasudaws. No adati di mo nagustuhan, agpanunot ka pa isakbay nga agsao ka. Kang runaan iti amen, respetuam ti tao amang tultulong kin ka. Ay, nawaw! No tinulungan da ka ti padam a tao, di ka agbalin nga abusado. No anya ti saritaan nyo, agtungpal ka kuma, iti kasta kat maayatan da at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.